Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kiladon kumba ar phunyeungut ki nongchong chnong ki badai nakajela Meghalaya ki balasakut ha Bethlehem Israel nakadaw jungka jingsha hiarthma hakile no Hamas ki badai nagari Palestine. Katkum ke jing pentip khubor jo ukon rat sangma menteri kejela lengba ka Facebook page jong ulaong bakiladon kumba ar phunyeungut ki nongchong chnong ki badai nakajela Meghalaya ki balale Shanghai sha Jerusalem ki balasakut no hakate ke jaka namar ke jingya kenat hapdeng ka Israel bat ka Palestine. Ula ong shushu bana kaliang jong ulaya keren bat ketenat korbari jong ka sarkar India kenang bakite ki arpau nyangut kinla ban wan phayeng dak basuk basany. La ban kedo hangne bakile no Hamas na Palestine kila pen benatma persya ya ka Israel bakila siat hadu san hajar teli ke roket ya ke Israel bat nak liang jong ke Israel ro mantak lapen kre ban yakun persya ya kite ikile no.